Barangay de la Paz Norte, Oynina, Team Lolo Cap, Servisyong the best. Barangay Oynina ding Team Lolo Cap, puros lang aktibo, maaasahan, ilaing tunit ang kailangan. Lolo Junison, tatagal niyang kapitan tamo, iyaking tinunong kekatang kailangan para kindagdag asenso. Ituloy ing asenso. Lolo Junison, kekatang pilinan, sabliyang lapitan, enak kamanlakwan, ikap Lolo Junison, kayang tabi mo. Lolo Junison, kekatang pilinan, sabliyang lapitan, enak kamanlakwan, ikap Lolo Junison, kayang tabi mo. Team Lolo Cap, dakal nebu, kasiwan king kekatang baryo, kareng may ngailangan, nanumang kabilyan, tingap na laging ayasahan. Dingis, wala, apong proyekto kekatang baryo, kaya lang sinopan, kayang tinutukan, sa kami din ang solusyon. Lolo Junison, kekatang pilinan, sabliyang lapitan, enak kamanlakwan, ikap Lolo Junison, kayang tabi mo. Lolo Junison, kekatang pilinan, sabliyang lapitan, enak kamanlakwan, ikap Lolo Junison, kayang tabi mo. Servisyong the best. Barangay Oynina ding Team Lolo Cap, puros lang aktibo, maaasahan, ilaing tunit ang kailangan. Lolo Junison, tatagal niyang kapitan tamo, iyaing pinunong kekatang kailangan para kindagdag asenso. Ituloy ing asenso. Lolo Junison, kekatang pilinan, sabliyang lapitan, enak kamanlakwan, ikap Lolo Junison, kayang tabi mo. Team Lolo Cap, servisyong the best. Barangay de la Paz Norte, Oynina, Vote Street, Team Lolo Cap, servisyong the best. Para kagawad, Re-elect Kagawad Roleto Rolly Yalom, Kagawad Brenda Bren Mendoza, Re-elect Kagawad Rosalie Sally Santiago, Re-elect Kagawad Rolando Olan Orsua, Re-elect Kagawad Nestor Atong Pamintuan, Re-elect Kagawad Marlon Lon Tapang, Re-elect Kagawad Wilson Ten Samya. Para kapitan, Cap Lolo Jun Hizon, Team Lolo Cap, servisyong the best. Lolo Jun Hizon, kekatang pilinan, sabliyang lapitan, enak kamanlakwan, ikap Lolo Jun Hizon, kayang tabi mo. Team Lolo Cap, servisyong the best. Team Lolo Cap, servisyong the best. Vote Street, Team Lolo Cap, servisyong the best. Barangay de la Paz Norte, kekatalang suportan ing Team Lolo Cap, ding grupong subuktana, aktibo at tunay lumingap keko. Apangunahan ng Cap Lolo Jun Hizon, ing taong dakal kasuywan keng baryo, kanita pa hanggang ngeni. Servisyong the best. Lolo Jun Hizon, iboto para kapitan. Kenita ng tao,
asubok na king kayang sikap at pinanday ning panahon ing kayang kabalwan at lingap. Lolo Jun Hison, iboto para kapitan at kayang tabe na ding kayang kagawad asubok tana at magita mong kapartner king patuloy ay asenso. Para kagawad, relek kagawad Roleto Rolly Yalong. Ing kagawad ang mamahala king edukasyon at sports. Kagawad Brenda Bren Mendoza, dating barangay health worker. Ing kagawad ang mamahala king kalusugan at medikal. Relek kagawad Rosalie Sally Santiago, tunay deng ngayasahan deng kababainan at senior citizens. Relek kagawad Rolando Olan Orsua, iyang bala king kalinisan at agrikultura. Relek Nestor Atong Pamintuan, ing infrastruktura naman ing kayang tutukan. Relek kagawad Marlon Lon Tapang, lingapan ing kayusan at kataymikan. Relek kagawad Wilson Ten Samya, husto, mayap at tapat apamanungkulan. Para kapitan, Kap Lolo Jun Hison, ing taong tunay malsinta king Barangay de la Paz Norte. Edukasyon, kalusugan, kabuhayan, kalinisan at kayusan. Kang Kap Lolo Jun Hison, ing serbisyo kumpleto. Serbisyong the best.